wowe uramutse ugize amahirwe yo kuyobora igihugu, wakwifuza kuyobora ikihe gihugu ku isi, kandi wakwifuza kuba uwuhe muyobozi mu bayobora ibihugu bitandukanye ku isi hirya no hino? Ku mbuga nkoranyambaga hari abavuga ko aramutse agize amahirwe yo kuba umuyobozi yaba Emir, atari Emir ubonetse uwo ari we wese, ahubwo Emir wa Qatar. Izina Qatar rihuzwa n'ubukire ntagereranywa, iterambere, ubuhuza mu bihugu n'impande zishyamiranye, petrol, diplomasi. Nshuti bakunzi mudukurikiye, tugiye kuvuga ku mwami w'umukire uyobora igihugu gikize, Emir w'igihugu cya Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Iki kiganiro cyanditswe na Mupenda Joel. Emir ni ijambo rikomoka kuri Amir ryo mu Cyarabu, rivuga umuyobozi mu buryo bwa cyami n'umuyobozi wa guverinoma, akaba n'umugaba w'ingabo. Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayobora Qatar. Yavutse ku itariki ya 3 y'ukwa gatandatu mu 1980 i Doha muri Qatar. Hari ababivuga mu buryo bwo gutebya, bakavuga ko yavutse neza. Yavutse mu muryango wa cyami. Se ni Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ariwe wari Emir wa Qatar icyo gihe. Nyina yari umugore wa kabiri wa se, ni Sheikha Moza bint Nasser Al Misned. Iki gihe bamubyara bari babizi ko babyaye umuyobozi w'ahazaza, ariko icyo batari bazi nuko azakorera igihugu cy'ibikomeye ndetse n'isi muri rusange. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ubuzima bw'ishuri yabutangiriye i Doha, aho yavukiye. Niho yize amashuri abanza ndetse n'ayo mu cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye. Nyuma yaho ubuzima bwe bw'amashuri bwose ndetse nayo yarasigaje kwiga yose yayakomereje mu Bwongereza, mu Burayi. Yahise ajya kwiga mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye mu ishuri rya Sherborne, aza kurirangizamo mu 1997. Nyuma yo kurangiza yisumbuye yakomereje mu ishuri rya gisirikari rizwi cyane ku isi, Royal Military Academy of Sandhurst. Iri shuri yarirangijemo mu 1998. Ni ishuri rikomeye ryizemo, ryigamo ndetse rishobora kuzakomeza kwigamo abandi bana b'abayobozi bakomeye hirya no hino ku isi. Abandi bayobozi bazwi baryizemo barimo abana b'umwami wa Jordani nk'igikomangoma Hussein bin Abdallah wa kabiri, yarirangijemo mu 2017. Hari kandi murumuna we na mushiki we, bo bahafatiye amasomo y'igihe gito, basoreza mu 2018. Bagiye banahakura amapeti ya First Lieutenant ndetse na Second Lieutenant. Ni ishuri ryizemo n'abahungu babiri ba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, Ian Kagame warangije muri iri shuri mu 2022, arangiza ari Second Lieutenant, ndetse na murumuna we Brian Kagame waharangije mu 2024 nawe afite iryo peti. Hize n'abandi benshi barimo umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, akaba n'umuhungu w'imfura wa Perezida wa Uganda General Muhoozi Kainerugaba, we yasoje muri iri shuri mu 2000. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani akirangiza muri iri shuri ryo mu Bwongereza yahise yinjira mu gisirikare cya Qatar. Aha amasomo yo mu ishuri yatangiye kuyashyira mu bikorwa, ari nako agenda yunguka ubumenyi mu kuyobora. Mu 2003 Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yahawe inshingano zikomeye zamuteguriraga kuzicara ku ntebe isumba izindi muri Qatar, umwanya wa Higher Apparent and Deputy Commander in Chief of the Armed Forces. Ni umwanya ukomeye bitavugwa. Ni umwanya utangwa mu bihugu bigendera ku ngoma ya cyami, by'umwihariko mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Ni umwanya nta guca ku ruhande, ubusobanuye ko urimo ari we musimbura ku ngoma, ni we uzategeka igihugu, official successor to the throne. Uyu abari mu gisirikari kandi abari mu buyobozi bwacyo mu bushorishori hejuru. Ni umwanya wa politike icyarimwe, ukaba n'umwanya w'igisirikari. Ni umwanya ugabanyijemo ibice bibiri ugendeye no ku izina ryawo, Higher Apparent and Deputy Commander in Chief of the Armed Forces. Higher Apparent ni umuragwa w'ingoma. Ubwabyo hari icyo bivuze. Bivuze ko ufite abazasimbura uri ku ngoma, kandi nta kiba cyahindura ibyo niyo havuka undi muragwa w'ingoma, keretse wenda apfuye cyangwa se akabyanga. Uyu aba yashyizweho n'umwami, abakora inshingano zirebana no gukurikirana ibibera imbere mu gihugu, diplomasi, ubukungu ndetse n'ibindi. Ikindi gice kigize uyu mwanya ni Deputy Commander in Chief of the Armed Forces, umugaba mukuru w'ingabo wungirije. Hamwe n'izi nshingano, uyu muragwa w'ingoma biba binavuze ko ari n'umuragwa nanone ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo mu buryo bw'ikirenga. Bimuha ingufu zikomeye mu bya gisirikari, akamenya ko igisirikare cy'igihugu cyubatse ndetse n'umutekano w'igihugu muri rusange. Inshingano akora umunsi ku wundi kuri uyu mwanya ni nyinshi, zirimo kwita ku myitozo y'ingabo no kuzongerera ubumenyi. Agaragara mu nama zo mu nzego nkuru z'igisirikari, kandi ahagarara igisirikare cy'igihugu mu bikorwa bya leta no mu mihango y'ibirori bibera hanze y'igihugu. Ikindi akora ni ukuyobora ingabo mu bihe by'amage cyangwa se mu bihe by'imyiyereko.
ibirenze kuri ibyo ariko uri kuri uyu mwanya abakorana umunsi ku wundi n'umwami cyangwa se emir uriho kuri Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Akimara guhabwa izi nshingano yatangiye gukorana na se Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wari uri ku ngoma. Batangiye gukorana kugira ngo amwungukireho ubushobozi n'ubunararibonye mu miyoborere ndetse n'ubundi bumenyi bukenewe muri gahunda z'igihugu. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yagiye aba mu myanya myinshi ndetse akora byinshi mbere y'uko aba emir wa Qatar. Ni mu nzego zitandukanye nk'uburezi, ubuzima, ibidukikije, igenamigambi n'ibindi. Ibi byose byatanze umusanzu mu gushyiraho n'icyerekezo cy'igihugu cy'umwaka wa 2030 Qatar National Vision 2030. Yaje kuba emir wa Qatar ryari rero ni ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa gatandatu mu 2013. Ibyabaye icyo gihe ntabwo bikunze kubaho kandi ntabwo bisanzwe. Se wa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir Khalifa, icyo gihe yatangaje ko yeguye. Ni ibintu bitari bisanzwe kubera ko ubutegetsi bwinshi bwa cyami by'umwihariko mu burasirazuba bwo hagati bakunze kuva hari uko bapfuye. Icyo gihe Mzee Khalifa yakoranyije abantu be ba hafi maze ababwira ko ashaka ko umuhungu we yima ingoma. Barabinoza neza, bajya kuri televiziyo bavuga ko Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani abaye umwami wa Qatar. Ako kanya ibi byahise bibaye ibintu biba gake cyane mu ihererekanya ry'ubutegetsi mu bihugu byo mu kigobe. Ako kanya Tamim nka emir wa Qatar yarabaye umukuru w'igihugu, umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu, umuyobozi w'inzego zikomeye nk'urwego rw'ikirenga rushinzwe iby'ubukungu n'ishoramari ndetse n'urwego rushinzwe umutekano w'igihugu. Nubwo ingome ebyiri zari zirangiye muri Qatar nta ntambara ibayeho, ariko bwari ubwa mbere hari hagiyeho umuyobozi kubera ko wari uriho yeguye. Amakuru ava mu badiplomate ba hafi y'umuryango w'aba Al Thani avuga ko Sheikh Tamim ari umuntu udasanzwe kandi wifitemo imbaraga. Ibi byanamufashije kuba ari we bahisemo mu muryango wose w'aba Al Thani ngo azayobore igihugu. Ubundi mbere y'uko Tamim Al Thani ajya kuri wa mwanya twavugaga mu kanya w'uburagwa, ni umwanya wari ufitwe n'igikomangoma Sheikh Jassim. Uyu ni murumuna wa Tamim Al Thani. Icyo gihe uyu yari umuragwa w'ingoma ariko yaje kwegura kuri uwo mwanya nyuma y'imyaka 8 yarawumazeho. Ikigo ntaramakuru cy'abanyakatar Qatar News Agency kivuga ko icyo gihe Sheikh Jassim yoherereje se ibaruwa ivuga ko ashaka kwegura. Muri iyo baruwa yaragiraga ati igihe kirageze ngo negure, utegura uzansimbura. Ntabwo nigeze nifuza kuyobora nk'uko nabikubwiye kuva kera. Ntabwo nigeze nifuza kugirwa igikomangoma. Sheikh Jassim yongeyeho ko yemeye uyu mwanya mu 1996 kubera ko nta yandi mahitamo yari ahari. Mu mwaka wa 2013 amakuru avuga ko Sheikh Jassim niyo nawe aza gushaka kuyobora igihugu atari butsinde Sheikh Tamim, bitewe nuko Jassim nta bantu yari kubona bamushyigikira nk'abo mu gisirikare cyangwa polisi. N'ubundi rero yari afite amahirwe make. Tamim Al Thani akigera ku butegetsi yakoze ibitangaza, niko bavuga. Yakoranye imbaraga nyinshi cyane ko yari akiri muto. Yagiye ku ngoma afite imyaka 33 y'amavuko. Icyo gihe yari umwe mu bakiri bato bari ku butegetsi mu ngoma za cyami. Icyerekezo cyo guteza imbere igihugu cye by'umwihariko mu bukungu yaje no kukigeraho. Yubatse ibikorwa remezo bitandukanye birimo inzira za gari ya moshi, yubaka Hamad International Airport, uburezi ndetse n'ibyerekeye ubuvuzi abiteza imbere. Sheikh Tamim Al Thani kandi yanakoze amavugurura atandukanye. Urugero, hakozwe ibyerekeranye no koroshya urujya n'uruza ndetse n'uburenganzira bw'abakozi burubahirizwa. Ikindi yakoze no guteza imbere inganda z'amoko atandukanye. Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ni umwe mu bayobozi babonye ku ikubitiro ko gushora imari muri siporo bifite inyungu nyinshi zirimo kumenyekana kw'igihugu ndetse no kugira ijambo mu ruhando mpuzamahanga. Yashinze Oryx Qatar Sports Investment, ikigo gikomeye cyane cy'ishoramari. Iyi ni nayo yaguze ekipe y'umupira w'amaguru yo mu Bufaransa, Paris Saint-Germain. Iyi ekipe inakorana n'u Rwanda muri gahunda ya Visit Rwanda, haba mu mikino nyaziya yabaye mu 2006, haba guharanira ko imikino y'igikombe cy'isi y'umupira w'amaguru yabera muri Qatar. Ubiri inyuma byose ni Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ubwe. Ni umugabo wasobanukiwe ko siporo ari igikorwa cyiza cya diplomasi. Yafashe siporo ayikoresha mu gutumbagiza isura ya Qatar hirya no hino ku isi. Emir wa Qatar, imikorere ye yamugejeje ku kuba yaba Qatar cyangwa se ubwe barabaye ikirango cya diplomasi nziza n'ubuhuza mu makimbirane hirya no hino ku isi. Qatar mu bijyanye na diplomasi yigeze guhura n'ibibazo bikomeye, ariko hamwe n'ubutegetsi bwa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ibivamo yemye. Ni ibibazo Qatar yagiranye n'ibihugu bya Arabia Saudite, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Bahrain ndetse na Misiri. Ni ibibazo byari bishingiye ku makimbirane yiswe Gulf Blockade.
ibi bihugu byashyize Qatar mu kato, bifunga inzira zibihuza na Qatar, yaba izo ku butaka, mu mazi no mu kirere. Ni amakimbirane yatangiye mu 2017. Ibi bihugu byashinjaga Qatar gushyigikira imitwe y'iterabwoba nka Muslim Brotherhood, Hamas n'indi. Bashinjaga Qatar kandi kwivanga mu buzima bw'ibindi bihugu. Ikindi cyari ugucudikana Iran, kandi Iran yari ihanganye na Arabia Saudite muri icyo gihe. Qatar yahakanaga ibyishinjwa, yanze gukora ibintu 13 yasabwaga gukora, harimo no gufunga burundu televiziyo ya Al Jazeera, guca umubano na Iran ndetse no gufunga ibirindiro by'ingabo za Turukiya ku butaka bwayo. Aha Qatar yakoze ikinyuranyo, ikomeza umubano wayo na Turukiya ndetse na Iran, ahubwo umubano warushijeho gukomera. Icyakora ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa mbere mu 2021 nibwo hasinywa amasezerano yiswe IULA, maze bya bihugu bikuraho za ngamba zo gufunga imipaka, umubano wongera kuba mwiza. Qatar ubwayo na emir wayo bananditse izina mu birebana n'ubuhuza. Ni kimwe mu bihugu bifitiwe icyizere kurusha ibindi ku isi mu birebana no guhuza abahanganye. Qatar niyo muhuza hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas. Yashyizeho uburyo bwo gutabara imbabare, iyobora ibiganiro byo guhagarika intambara n'ibindi. Mu mwaka wa 2023 Qatar iri mu batanze umusanzu ukomeye cyane mu gushaka umuti w'ibibazo bitandukanye hirya no hino ku isi. Usibye Israel na Hamas kandi, Qatar na emir wayo Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani babaye abahuza hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'abahuza hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23. Ejo bundi babashije gusinya amahame ngenderwaho mu biganiro by'amahoro. Qatar yo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo gukoresha imbaraga nyinshi muri ibi bibazo. Uyu emir wa Qatar ni uherutse guhuza Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Perezida Tshisekedi mu gihe ntawe abikekaga. Perezida Tshisekedi ubwe yemezaga ko azongera guhurira na Perezida Kagame mu ijuru, ariko inkuru yamenyekanye ku itariki ya 18 y'ukwa gatatu ko bahuriye i Doha. Iyi nkuru yavuga ko emir wa Qatar yahuje Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biganiro bigamije guhosha umwuka mubi wari umaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Iyi nkuru yanakomeje ivuga ko inama yabaye itari igamije gusimbura inzira zisanzwe zashyizweho zigamije gukemura iki kibazo kiri hagati y'ibihugu byombi n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Gahunda zirimo ibiganiro bya Rwanda byashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ifoto yashyizwe hanze na Qatar icyo gihe yagaragaje Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yicaye hagati, ibumoso hari Perezida Kagame, mu gihe iburyo hari Perezida Tshisekedi. Abakuru b'ibihugu bashimye intambwe yatewe binyuze mu biganiro bya Rwanda na Nairobi, hamwe n'ibyavuye mu nama yahuje umuryango wa Afurika yunze ubumwe na SADC yabereye Dar es Salaam icyo gihe. Uku guhura kwabo kwabaye intambwe ikomeye yatumye ibihugu binasinyana amasezerano y'amahoro. Mu birebana na diplomasi kandi, reka tuvuge ku mubano wa Qatar n'u Rwanda, umubano mwiza kugeza ubu ngubu bigizwemo uruhare na emir w'iki gihugu. Hashize iminsi mike Qatar n'u Rwanda byemeranyije kumbanziriza mushinga yo gukuriranaho visa ku baturage bafite passport zisanzwe, icyemezo cy'amateka cyatuma igihe kizaba gitangiye kubahirizwa umunyarwanda azajya agera muri iki gihugu akerekana passport, ubundi agakomeza nk'uwinjiye mu wundi mujyi mu Rwanda. Qatar n'u Rwanda byari bisanzwe byorohereza abaturage b'ibihugu byombi kwinjira muri Qatar cyangwa mu Rwanda. Kuva mu kwa 9 mu 2019 kugeza ubu abanyarwanda bemerewe kwinjira muri Qatar bakamara iminsi 60 nta visa. Uyu mushinga w'itegeko mushya hagati y'ibihugu byombi uje kuvugurura amasezerano yari asanzwe hari hagati y'ibihugu byombi guhera mu 2019. Muri uyu mwaka wa 2025 u Rwanda rwemeje umushinga w'itegeko wemerera abaturage ba Qatar kuza mu Rwanda nta visa mu gihe kingana n'iminsi 90. Mu kwa kabiri muri uyu mwaka Qatar nayo yemeje uyu mushinga w'itegeko wemerera abanyarwanda kwinjira muri Qatar nta visa isabwe bakamara iminsi 90. Uyu mushinga w'itegeko uzashyirwa mu bikorwa n'ibihugu byombi nyuma yuko uzaba umaze gusinywa n'ibihugu byombi. Intambwe ibihugu byombi byagezeho zatewe ku buyobozi bwa emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani wanabaye inshuti ikomeye cyane y'u Rwanda mu myaka 12 amaze ku butegetsi. Gukuriranaho visa ni intambwe ikomeye mu koroshya ingendo hagati y'abaturage b'ibihugu byombi, kubera ko ushatse kujya hamwe azajya haguruka iwe ashaka itike y'indege gusa. Kuva mu 2017 ubwo Sheikh Tamim yari amaze imyaka 3 gusa ku butegetsi, ibihugu byombi byasinye amasezerano mu nzego zitandukanye, arimo ayo mu bwikorezi bwo mu kirere, ibikorwa remezo n'ishoramari. Qatar yongereye ibikorwa by'ishoramari mu Rwanda ihereye ku kongera ingendo za sosiyete y'indege yayo Qatar Airways zijya Kigali nta handi zinyuze. Binateganyijwe ko mu minsi iri imbere Qatar Airways izegukana imigabane 49 muri Rwandair. Uretse Rwandair, Qatar inafite imigabane ya 60% mu mushinga w'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera
bivugwa ko yishyuye miliyoni 780 z'amadolari kugira ngo cyubakwe ku buryo kizuzura neza cyakira abagenzi miliyoni 14 buri mwaka. Usibye mu bwikorezi bwo mu kirere, ubufatanye bw'u Rwanda na Qatar bwugururiye amarembo ishoramari mu nzego zitandukanye zirimo amahoteli n'ubukerarugendo, uburezi, usangira ubunararibonye mu muco, ibikorwa remezo n'ibindi byagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'ubukungu bw'ibihugu byombi. Mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yakiriye Perezida Kagame i Doha mu ruzinduko rw'akazi rwari rugamije gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Ibi biganiro byanabaye umusingi w'izindi gahunda zigamije iterambere hagati y'ibihugu byombi. Uko Qatar ishyira ingufu mu mubano wayo n'u Rwanda, ni nako ku ruhando mpuzamahanga Qatar irushaho gushinga imizi mu bikorwa by'ubucuruzi. Tugarutse ku birebana n'ubuzima bwite bwa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, afite umuryango mugari. Yashakanye n'abagore 3, bakaba bafitanye abana 13, abahungu 7 n'abakobwa 6. Ku itariki ya 8 y'ukwa mbere mu 2005 nibwo yashakanye na Jawahir bint Hamad Al Thani. Mu 2006 babyarana umwana witwa Al Mayasa. Mu 2008 babyaye Hamad. Mu 2010 babyara Aisha. Mu 2012 babyara uwo bise Jassim. Mu 2009 Emir wa Qatar yongeye kugira ikindi gitekerezo cyo gushaka, maze muri uwo mwaka ku itariki ya 3 y'ukwa 3 ashakana na Al Anud bint Mana Al Hajri. Mu 2010 babyaranye Naila. Mu 2012 babyarana Abdullah. Mu 2014 babyarana Roda. Mu 2015 babyara Alka. Naho witwa Moza bamubyaye mu 2018. Sheikh Tamim yongeye gushaka umugore wa 3 mu 2014 hari ku itariki ya 25 y'ukwa kabiri. Yashakanye na Nura bint Batal Al Dosari. Babyarana Joanne mu 2015, bakurikizaho Mohamed mu 2017 ndetse na Hind mu 2020.